Aner malaka nyam kana dial content barwani lingua seme kano online TV channel biya kamal lerban lingua seme chala do South Sudan People Defense Forces SSPDF shika bokare nyal ka washika toron chalka gogreal East County la wujane dor jane ki dor dinka wachi kana boko janana goren wo banwa ya kel ka jalerame en wala shenga dishka pa bakel ron kina dangraw de jandangraw de dish biya kamal kano online TV channel e ka jo chala gwa seme wo chikume South Sudan People Defense Force chicken helicopter chicken jahre wujka gogreal East County gwan mishalar no take a committee kam malwal kwel malwal ador ka wut area ka gogre East County shalar no shaka bukare ne ala kuma kirma yadit wani din kontin buka kane da shi oxygen ko kwal wajel kan ko tumwana lonke shi ka oxygen ko kwal jen loka kuma kirma yadit SSPDF chicken ga chu bokan jang ka jo mishalar gwasa me ne din konela de ni shi kala wona ne kani milat ka gwasa me kuma SSPDF jane daga ne tin kontin cha ko kwal ka unit state daga Nakador. Military sources indicate that the airstrike were aimed at group accused of conducting cattle raid in neighboring Mayom County, Unity State. Na me charge nge the lung duno charge la no natin content kwalkok to kitin wa guru waka kanre wika Mayom County don wari waka jang. Wajen mishikim yadi chene to chikachu bukare nyal kadwo brani shalat kaja. Wakan chika jian wukan kama Mayom County lo wukan oku kan kakwal. Kachagu jano kwil wok tu wakare dan wari kama Mayom wala kurdi la kanonga shirkate ko ne to ngechange wajen do badan gi kijen wo bokan jang kaje ka jo mishalat gwasa me ka do badan shi kum kirma yadi chika bokaje chala do wo shaga matin men civiliani gat kamen ka dong kane to kone la jang wa sha ko sho ba deten konen ja dwech helicopter ndanan shi jangen kone ak do kwalre wich kama Mayom County wa chi na chika podolung ka jo mishalat gwasa me chi gat kamen chika pot kache tika jibwon tung mana long do no tel mishalat ka quinenten content chiliu miteram chiliu kana kon la do gwasa me Gogreal East County is notably the home of SSPDF Ship Defense Forces ala we chalke Gogreal East County me adorut kamen chalke General Dr. Paul Nang ma jok de ngai kondiale me shi doran dak fan gag dak Nasser wajen doren dormi we chalke mo Gogreal East County ajen dor Chief of Defense Forces wajen ramadana wajek ne ka jeka helicopter ka bokake jo dana shalat Paul Nang charwa ke kwire lumun wajen ramadana riok South Sudan tamen me chaje kwan jo nek na tuwe tung ne kan weren tamen mi ko doren lo naga ji dwarian kashe ko gwa duno mo da kana kon confirm na me to puch ko tel dijibon ti cha pos ko tel ram te bon me shanen duno sha gore je ne kon la jang jo mo shalar gwasa me wa che ne tu man che mo ko bod la ji dwarian kam to ko tam mi che te ka jo radian mi she ben baje non ya ka gwasa dan ci mo che to ko je man bana kep ko na me wo ci ku me kirma yadit che ne kon la jang che ka bok jo dan shalat ke je ko ken ci ka nok ci kan ko kwal yen jo dan shalat gwasa me mi te ka ab de radian baje le ni non ya ka do dan shalat ke je General Dr. Paul Nang jaram da la Chief of Defense Forces mangai kon diala no jaram da nang wore report me ba dong che dia to ke dong da ra to ban je kule je ke yo ko kor gwa da na shi ko le mi to kan je je kan man chala do ka jangan contingent ne kan ko Mayom kan ne ko ne abukare ne ala point de wuri chal ka me Dr. Paul Nang kare dal da ni kan jagre wujin ni mi biya ta mal ban je mu